Git, orang main batalion yuk, ajakan budak. Ayo, ayo. Ki, di mana si barudak? Ayo coba ulang tangan di situ. Ayo, ayo. Woi, orang main batalion yuk. Ayo, ayo. Tapi orang awalnya sorangan. Ya kembe atualia, asalnya ulin. Ki, tangan TP na tuh. Oke. Tangan. Nyaha aja na tuh. Yang gas buru ribut hayu buru. Awas aja, awas aja. Awas aja. Ki, berhenti lu. Ayo orang kali. Mana hayu buru lompat. Buru ki kadi buru. Pagel nyuputnya pindah ah. Lah ganda. Di mana si budaknya? Itu ketempuannya. Mana si budaknya? Oh ya gendreng. Ya ampun. Tidak pakai kamu. Kemana si budak teh? Ayo kadinya hibur ngikut. Iki gendreng. Duh kanyawan lah hibur ayo ah. Tadi tuh. Duh kanyawan euy. Ku aing gondrengkeun. Dak bro, gerak nyodong. Mario, kunaon digonjrengkeun sih? Urang eleh deui. Meni aus, euy. Wah, itu si Sigit keur minum es. Woi, kalau luas si Sigit keur nyantai hayu buru. Ari mana tinggal nginum es? Nyari urang haus sih. Nya urang meni pegel pada zaman emang ngeunaheun malah nginum es. Gesan baru dah budak baru dah. Sugah. Tiga. Oke, Sigit mah mau diajakan di bae. Oke, segitu aja. Jangan lupa di-subscribe di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.